Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin San Posnem gajinyo jilna ka Meghalaya. Kinong snong jong ko umsalat West Gentia Hills. Kilayo ya gajingking yat kali. Halor ka wa mensar. Kabapinya so ya kasnong yoksi. Umsalat bat kiway pat kisnong. Kani gajingking ya kabalatip kum gajingking thlong mo umsalat. Kajrong kum basaw po mitar. Bala pentray de katanat PWD Roads Shangpung Division. Shangpung hagador ka basaw klor tengka. Lingba ka State Fund. Yagani ka jingking la plipat ba da UMLA ka thanyo ba nujor ki sungo haga jinga don lang ki sahab na katanat PWD ki wahe shnong ki secretary shnong na ki shnong ba pher ki nong shong shnong bat ki way haga jinga lang ka balalong hamadan bol ka shnong salat menta ka sngi yaga jinga lang la panyay do shong konor uba W talang balayor yaga jingkren ba lingkot na u block development officer jong ka lasken block uba baristar niyang matki engineer katanat PWD ki bakintop nya uba di taryang executive engineer PWD Shangpung Division uba K Pakma assistant executive engineer PWD Shangpung Division bat kiway kinong yalam shnong ki bakintop ya wahe shnong uba Biwel Lapasam uba Barli Rambai bat unida poi Sumer chairman dong pentor kilaong kani ka jingking kadai ka jing ang note kabala slembha do pat ba jong kathan kamtam ya kasnong salat kabaha ban kam shashiliang yakawa mensar unujor ki sungo habakren hakani ka sngi ulaong ka jing don jong kani ka jingking kan long ka jing kurkhu ki nong song snong kathan kamtam ki nong song snong ka salat namar bon ki jing don kam la shanya hayoksi ki bakinthom nado ka yo ka han ka khai pateng ka letrai lekta ka pule dangle bat ki way ki jing don kam Kapor go padang man kau nong mikmat em mo gujing perkat lene em gujing maya go kerpang ya ka snong gathau heini hagwana do gi por wala daman go snong go kien an ready le stomu ne bentau penyo yo surok o penyo so ikan ka snong gathau yang pi parhadeno de yo man kau nong mikmat hei poru padang MUI nagapor jo pun kan mo bot jo ya klam ne benta ka bahagam yan ka roy ka par yong ngchnong ka thao hei ni po salai kani ki jing pun kan mo yung pa nagapor dapan man ngale inga hago chim ye ka ti jing kit kle ne benta pun yo ye ka jing yarap pi ka chnong ka thao Siang kumen wong lembaga jing yalai luti lembaga jing kristom la yu pliyo sanction ni surok but kajing wan yung ni kaying ken uman go kajing ku go crow yapi kam ginong chong chnong yong ngchnong ga thao he ni but kam jo le kajing mun to hi mukut ko pat yapi anre nam ta ka conscience yung i oro ko wi penem kami yang lagi ingken. Kajing lai luki yang ikam ibu siang thogi go kajing ikre lang man go em kam hadok kate. Ngan ngali yang kau nong mikmat yau pi kam gi pai nong song chnong yo konsensi de e hinga galat ago represent ni konsensi. Ngam me mo wa kakam lene kanun go jing ye ga pendep dunga semen kau nong mikmat. Dan ringa em kamu ini kre lang.
kamu da pensinya itu nego he ne bentau wir pelai baji kata ke yingken bon mahagi tiki kenhun go per nado gi kenhun balang ado gi bruchiman ki wahabi wi to kam ne bentau yo pelai baji pelai renti kata ke yingken nagling office nagling department ki officer yang ki hagi ubun ki benta IM ki jingi krelang ne benta upenyo upenman ya kan nunu ke kam go job bat ko lai renti kani pen kenmo wi pianga wah ga jingi me kam ki bru ka jingi krelang man ko em kam hado kate lada i kwai wa ki imlang salang yang iku go em kam jingi krelang ngaju kelam ini kentin lada pai hagi wituan ki jaj bru agi wi tuan ki jela go am hapo north east chami wo gate ki jingi kre lang am go ke jela manipur ke jela nagaland mizoram la dapat i wo ki ke jingi maya ke jingi jan ke jingi kre lang aperdi yang ki man go scam hadok kate andai i non ho pai ha ga jaj bru go maya ge khasi penar ke jingi kre lang chami wo rab duna go Aum lem jingi kre lang chemi wo roy ke parle kaku agi yungi sem agi imlang salang i chemi wo duna go manam lem jingi kre lang yo lese ki jingje go snausi gum to ujia jigi hapo kajaj bru go maya yang pigi yonga ne jidau ga jingi kre lang pun mo wi i wam kam u emit ka man sen ho perkat aku em kami jingi kre lang lada kuai waga chnong thau gi imlang salang waga jaj burung iku ga chakmat em kamu em gi jingi kre lang hagi jing layong go por hagi jing layong go juk ka jing lang jing start man go win gi benta ko em kam lada i kuai wagi imlang salang gi yung gi saming iku gi hagi ni gi sandali gi snem go lai chudin kawi ke challenge ko nga chim ha jing im yung nga gate to upan bha upan miet ya ki thau pure hagi chnong go pher lada karuni hagi government school hagi ubun ki chnong gi thau chami wi government school yung i em gi ha prodi gate ga jing umbit umbiang nei bentau upan man kam ki classroom ko e jing hikai khna apo ini ki sandali gi snem DM kamu cipau le nekat ar tali giskor ye goda dep penchna bari goda dep penyo sanction nei bentau penyo ye building go temme hago pensuk ye ki khna hago yo ye jing pure puti ko bet ko biang kaskor yo go ida boi ka secondary school hita po chnong psiar man go wi ne jing ka achievement ko ngas ngau suk hado kate kachnong psiar hi por sedang ya bo i ka proposal nagaling ka education department dong mai goyenga wo ka report ko wan chi mem enrollment hita kachnong psiar nei ti da ye bo i ka secondary school hita hande inga ka jing ye site ka jing ye klamo ki hawa ka jing sedang pu em go nagaling department kam nunut ku ang em ka tiga enrollment ngai ki sedang i ka school ke enrollment uman go jing ba klei bionga barsang kumen wong hadinu de kelam hadinu di pensiau nagaling ko sorkar mbanse de go up bat ubo no i ka wi secondary school heita po chnong psir barsang kumen wong ipi o wat i building le hado ko ni ka por de dep i ka punchna bat usdang no ki hikai usdang no i khna uchong haga tiga school building go thumme nei banta uyo igat ke jingi kai hei jingi to ga pure puti ka jingi lain ki naga banta wanra iga jingi kai le ne jing nang jing start ko biang naga banta ka konsensi yong i nga ka unong mi khmat ye lain ki nei banta upun yo ya ka wi ga residential school hei ni hapo konsensi yong i kani ga residential school to ka eklavya model residential school ka IMRS hejing itu jing lain uti nem tak ni IMRS kat kau man kate
iwadangsa to uyang dan hi saya ke sanction. They approve ng yung education department, bada tikinale haku waga wi nagi EMRS na perdi ki sofa to ligo wan hapo ka state yung i kawi uwan go hey ni hapo konsensi yung piyonga. Yoluti wa yani ka EMRS hadin katu ka dipor. Ni bada amla artli ko de penbena sanction sarkar. Yoluti wa gani yung ile hagini ki por go khajak penbena no sarkar wariyo sanction nagamta ka EMRS heni hepo lasken block kani ke EMRS man ko jing mentoy ko chrome to dukat igawi le art ligi chnong kani sa to man ko centrally sponsored school ako bun ki khna yo yo jing mentoy nagi chnong go per ki wan pure hagani ka score ya ko idang wan rai Bala da pai benta go per hapo ke konsensi yung i nga kamunong mikipat chamba o wadang bun ki jingduna hei jing to wagi jing thau pure da ye klami ga wi ga secondary school nei mentau ubo hita thain chiliang mentang la da pai ni ga thau yung piche ni le chamba i te jingduna ka jing am kam wan ra i te secondary school Lada pai jing itu ugi lower primary yul se boda rabbiang kathau ko bhaw ni cheni ki upper primary level le kam te yul se boda em ba ko wi chnong handai kham tam lada pai ji kabanta ko dang chem jing e chnong i thau ba kim lang sa lang ka te to secondary school ago ngar ngliang ka nong mikmat kadiman ko wi ni ki thong le banta wanra yakiti ki secondary school Hagi benta go per yung konferensi yung i kenang wagi kon gi yung i suki hejing ito uyo yakate ka pure puti mari jing nang jing start yung ki bar ke benta hejing ito wagi jing ko jing kia am cibon ke jing yele hakwa i to pendap penbiang lene wanra yakite ki office lene ki sub center ki PHC kam te ter Kaniman ko gawin ng subject kurang man challenging bhai nga mat kermen wahagi polis ne mo nang wan chakmat kaniman ko gawin ng issue ko ngaw ra hakmat nei benta open sia hakmat yung sarkar ya gajing e ko i kami nong chong mari hejing ito uyo i thau sumar go biang hagi chnong ki thau yung pigyongan dagem jibon dali gi chnong ki woto ubo i sub center Dagi pau tu lagi chnong, hapo kani ke konsensi yang i, kyoto ubo i sub center. Bad hejing itu kani ke kam nagaliang yang ada de perchang unai. Bad ke proses dah lai ke cakap, bad kermen ile, wajib katu kan ke lagi sub center, dangwan miki hagi ni kipor dangwan cakap, hapo ke konsensi yang i. Mye wong haku penbiang dot yoro chnong itau. Hendai nga nur wang yepi heni por katu kani teligi sub center dangwan gi heni gi por rangwan hapo kani ke konsensi gyong i kini to gi jinglai lu ki ku manu malayong nga ki wanga kwa ukhana yepi kam gi nong chong yong ga chnong ga thau heni hepo salai